Water langso along petrol pump akimi kangpupon. Isi berita kemi water langso along puthot petrol pump akimi ingpu pon thu tanglo. Atheke dak water langso along petrol pump isi wet pen ajok akatora dokok titik. Mentune pen emergency dokok mate ajo phirilo kesokiun e pen kedanglok polotangte jangthu kethai ponji abang thedung akisung dokok titik. Lasi pini akihai waisong terang ahin pen bang rat akisung pen kepajok ponji aphan isi berita kemi mati petrol pump 1 kilo ahem dipu pusi than nang pachinidon labang supini petrol pump kangpu pipon akihai prodip terang boithalang so municipal board chairman arideng bensi impu pipondo lapentu dak abang ke petrol pump thangnata akatora abedet nangpo lapen problem jangthu lai hui sitame thangnat akatora abedet nangpo pusi boithalang so municipal board atum ahin pen tuningri tekanglo lapen dak petrol pump kangpupon along manping pen nanga chitong dun akihai prodip terang boithalang so municipal board chairman pen kedanglok vice chairman akihai harsing romphar ex chairman akihai chandro singh ronghang boithalang so municipal board chairman dipjuti ingti osi boithalang so police station lapen manping kedo kethegiding atum chetong dun rin tc ing samjin pen petrol pump ing pupondo watharlang so pen sukor singh hanse hamrena berta arlo ward number 5 along akimi petroleum kangpupon along na chetong tini bolang so town committee ba municipal board chairman akihai pen bolang so dak litum municipal board arlo na chetong dun bolang so ps uki sarakehai alangli dajuti inti pendanglok komisioner lapen sarkari gangbura lapen dak ward number 5 pendanglok bolang so municipal board angkang kethegeding tu sipini ilitum kethan ujialam ke avelo sitame asap so pen apachini pon lahelo jelitum bolang so municipal board angkang along uthot akimi petroleum kang pipon long ilitum kopai kemi athike kedam tang along ilitum kithek long lo mane time late di non emergency dam nai sitame akhlada line ko amne ka gurina siati singo pen kinia bangke halaban ko pen ajok ilitum penangan kama bangke time mane back up mode sita non bangela kubang avelo time to time mane ilitum kuno unko time to time any box jada kam kuno kedam ke bang kini labang ko khan petrol dial penaja kom sinon hot ba digital adin pedak lasi aporting kudunai pulotang te ilitum lahai kenan lasi pai gemi tame aro isi putekang ye bang ke lahelo ilitum boitalang ko non dak pini kang kupon jitu petrol pump lapen isi neli pudai ma petrol polate ilitum chini lokedi mia arroy benaglo ba mia hembe lasi mainly bangke disiplin di dak disiplin ta kenang sot lapen disiplin maintain unalang atike ilitum kethek long lo prang benle lahaya hormin ilitum dak kibilong ba kethek long pukali non sing puang la sidake mane lapson ho je thandam dak female itu mane penan kamatha angkang keli dumde tu mangke lapson ru kangri kangkrang mane apor pepen
dak petrol nangkiri ba dial nangkiri pustame lason dokop titik kasih laso bangke chok kida jini lipudain bangke lasi law and order tum ta dolo sitame law and order tum da ansi litum han maintain po kasih ni lipudain bangke disiplin disiplin bang wan ma jitu ka maintain tang tat koi aru abisi si litum dak maintain la lalo lapen lahai kisung pofeda jia panke aku isi dalang dak sorkari gambura lapen aku komisioner do lapen aku tebok terai gitu takinia tum ta ilitum malong do lasi lahai tum benteta me ilitum tingki thansi laku kaya hut tame ladak kuson lo disiplin kapa maintain thegia pan bangke tum chetane lasi ngili aki ong pini yelo lasi theni ngili lam theni ye pensi nilam thing tum ko karbo আজি এটা খুব সুন্দৰ অকেজন আৰু এটা ভাল দিন বুলি ক'বলৈ বৈঠালাংচৰ কাৰণে যে আগতে আমাৰ অপশ্যন নাছিলে তো এতিয়া আমাৰ ছেকেণ্ড অপশ্যন আহি গ'ল বৈঠালাংচৰ এটাই পেট্ৰল পাম্প আছিলে আমি ৰাতি কেতিয়াবা পেট্ৰল নাপাওঁ তো বা তাত বন্ধ থাকিলে আৰু ন অপশ্যন বৈঠালাংচৰ কাৰণে বহুত দূৰ যাব লাগে তো এইটো সঁচাকৈ ভাল দিন তো কোৱালিটি আৰু ছাৰ্ভিচ মেইনটেইন কৰিলে নিশ্চয় মানে হেৰি কৰিব মানে দুপে আগবাঢ়িব পাৰিব আমি অল দ্য বেষ্ট জনাইছোঁ since this is my last day at Baitalangsa PS. So I got transferred from the district. Really? Yes. So more kind of ভাল দিছে এটা ভাল বন্ধু পাইছোঁ and I wish all of you best of luck. Thank you.